العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلالين كتنجام بقتيس كتنجام تشايا بنيا ترياندو شوبة بشين ترياندو شوبش سوهرا من كرجا ترياندو شوبش سوهرا من ديكا سيكو كابيان صار ساسوس كي الله هنجالا صار искушение ме пењаке ме џамутрески. Гранду шобеш. Оина непокретни пралале, нашти мрдинала ни лево ни десно. Чак нашти хала ни певастенца. Чак нашти ни екорако трианду шобеш хенго онда керджа. Алија адлеска мен молина Аллах субхана ва таала. Акана ойте пирелен те прастран док бајче женетиски иншалла ја рабил алемин. Молина Аллах субхана ва таала. Hal pevastencar, oberećete genetisko inšala ja, Rabbil Alemin. Molina velahi subhanahu wa ta'ala, te nagradinal me džamutre, me penja, čave, nemonu kenzo diktela dobor. Molina velahi subhanahu wa ta'ala, Allah te ne iskušinal nikad više džukar. Je kakva i baro iskušenje pralenzo naš ti svako kerele. Amen abdine svako šajaval muslimani. Dosta teba kero šadeti tu inan muslimani. Ali akala muslimani deline pe muslimani imaniha. Hemu muslimani sunane imani. A u muslimani tavoli imani valan duj buča tavele tu krasinele. A davai tavol zadovoljno kod Allahijsko kadri. Hem tavol sabri. A po zadovoljno je po sabri na neku takvasu i na mođa mu trohemite. Je pravani penal kokoro pengameri sallallahu alaihi sallam. Jek muslimani na ne nikada na gubitko. Soske, ako avoleski dek lačipe o zahvalina Allahi subhanahu wa ta'ala. Ako avoleski dek musibeti o avol sabrina na dva. Pa Allah se oklerel nagradina lano solduj. Hemano iz zahvala, hemano sabri. Varante džana pralane sa Allah so del so stvorinđa jek dive o Allah adva so dinđa istelol. O Allah adva so stvorinđa istu uništinol. Babi stanmo prav, od dva Allah so dinđatu. Ako lilatki adva hilesko hako, ov dinđatka adva nomaneti, ov zahvalno su nikažan, kobor nikažan, ov sabrina dva, ovo budimo. Wallahi, svako sendi so lolke so dukato vilo, o Allah ka nagradilka na dva para pošukat. O Allah ka nagradilka dodua na dva para pošukat. I svi hadisi pralajne na Tirmizi, ka penelu pengameri sallallahu alaihi sallam, ka na omelaće len o špirti, deke robosko, deke čavesko, penelu Allah emelaće ngali len o špirti, i duša, sajbijaski. Znači i ločka i vileski, da deski, da jaki. Ti lam penel ja rab, pa so penel morobo, mi zahvalno penel alhamdulillah ilahiske. Inna lillahi wa inna ilahi rađiun. Sari hinam elaiske. Hem sari hinam tu teđako Allah. Zahvalno i. Sabri na dva. Pa Allah penel keren neske ker. Inšallah mođa mu trohem bi penisireno kera. Dženeti. Nekvi kilpe o keri zahvala. Valan na džukarte ponašina pe pralanin. Valan tavala me poverenja no Allah. Valan tava zahvalna no sa. So dinđame na Allah. Valan tava sabi ano sa. So dinđao Allah. Jer pralani na koja amaneti, na netu poškar amaneti, nego te de o amaneta no tanka i kapazinele. So misline tavo tu i kevladi. Valan te džadur. E si duj familije. A kana valan te mukela no amaneti džikasi te pazinel te vladi. Tu džadur. Bešenca na štijerine. Pa tu dikja kja familija koja rom šukari, rom rio čave šukar, koja na, koja poškar. Mislim pa jedva te odlučine te dedla je vladiku kja familija. Se dža bud beša. Nikar. Te nikarel koja nam maneti. A kaj si poškar maneti nego ko to Allah tu te dete vladi. Kaj si poškar visoso ka pazinel te čave. Dike pralalin no Allah lal o vladi. Kaskani isto hadisi od Tirmizi ka pengameri sallallahu alaihi sallam. Penal hine jek dive, a vo leste jek stalno pečave. Stalno vlske pečave, stalno. Iako na pengameri sallam penalske amangele tu adle čave. Eunuko, čave.
Mangavle pan sana ya Resulullah. Mangavla dobor, saro Allah tu so mangov. O manush penul. Ja, o pejgamberi selam zadovoljno da. Na kva but vreme. O pejgamberi selam dikole manushali chave na dikol. O filan kayo chavo. Ya Resulullah mukraydi yani. Mulo chavo. Akran savo gayreti jalo pejgamberi selam. Anane tuli chefi te jakarol tu to chavangle budarai genetiske. Nane tuli chefi. Znači, a na ver predaja preden o dua, so mukla, so dinjaj vladi, so mudolskoj vladi, kada no sudnju dive kad jakerela no budaraj genetiske. Kad dolale da je kvas, da je kvas kapla huli, hulelo geneti. So skemena di glumo luveve da desko, luveve da jako, no se tinjumno pemande, mesima prava na dva. A kana wasabia o wasabia preden ja Rasulullah, dali samo kaleski vajinen, suka jakerelo o chavo anglo udara na sariyengi vajin sariyengi kasko Allah dinje evladi hem lidale sariyengi vajin na dva kad jakerelo anglo udara genetiski znači na ne poškor amaneti nego amaneti te bičale se bija o Allah te pazina prema tome pralali na kana meni inshallah Sune je dva meka kravih dova, ali pala dva inšala svako peske, kakirol dova, svako peske, inšala dva kobor kakirol, pa posle džemati inšala džaha kida pali džamija, a i familija šahrica, ik paš 10 minuti hem na ne problemi bešal buderi. Molina Alej subhanahu wa ta'ala inšala Allah kad ujera o kazne groboške suicide rate inšala. Molina Alej subhanahu wa ta'ala inšala kad govorino na pitanje suicidnog groba. Molina Alej subhanahu wa ta'ala te pavela ke ano grobo mirise genetisko inšala ja rabbi. O te pike genetiske tjave. Ja rabbi alemin, molina tu ja rabbi alemin sa oktobu dara genetiski inšala oj te džal. Oj zaslužinđa ja rabbi alemin, oj patinđa kate. Sabrih na familija, ja rabbi alemin, te pira, o bašće genetiske. O abe, o pibe genetisko ta habe vastense, ja rabbi alemin, te jakiro peda de peda ja pe pralen pe familija, aglo udara genetiske. Ja rab, nagradin, eda ja familija kaleće na zake. So i na sabri na dva, mučinde pe kede sapu medar. İnşallah lengi samakiyahi ikarta genetiski inşallah ya Rabbil alemin. Gelin dova sako tu mengi pralarım.